Thutha wa mitino ya barabara kwihiriria mweri wa Dithemba mwaka muhituku, ruhonge rwa NTSA ni rwarugamirie ngendo cia utuku cia ngari cia gukua muingi, makiuga itua riri ni guteithĩrĩria kunyihia mitino ya barabara. No riu itua riu ni rithiite na mbere gutunga uregani munene thutha wa athii gukorwo makinyamarika, amwe makiuga maracungĩrĩrio kuriha marĩhi ma igũrũ mũno makiria, no aria angĩ magekora makirara mathitĩji-inĩ ma ngari kumana na gukanjwo kwa ngendo ici cia utuku. Sheria mimi sioni kitufaisha sisi wananchi wa kawaida. Wanafaa wapiga marufuku trailer, si mambo ya basi. Juu hii NTSA hakuna kitu yasaidia. Nimekesha na mtoto hapa siku mbili, gari sasa ndio nimeambia imefika kutoka Mombasa enda Maraba. Tena irejea hapa ichukue watu Eldoret enda Mombasa. Haisaidii hata kidogo hii. Imekuwa shida sana kupata gari kwa sababu wanasema hakuna magari usiku. So ile fee yenye iko kufanya service ya mchana inakuwa ni ngumu. Na sana tunapenda sana kuona magari ya usiku. Kwa maana kule tunaenda tunataka kufika asubuhi, tuingie kwa maofisi, tufanye kazi zetu, tubunge gari tena ya kurudi jioni, tufike asubuhi manyumbani. Ona arutwo ni amwe aria makoretwo makiherithika na macungĩrĩrio amwe makoretwo makirara ngari-inĩ na mathitĩji-inĩ ma bathi thutha wa gũcingimanĩrwo marĩ rũgendo-inĩ rũrĩa maugĩte ni ũrathararia icokero rĩao mathukuru-inĩ. Nilianza safari jana asubuhi, lakini tukachelewa, tukabidi tulale Nairobi. Sasa leo tukaamka tukakuja shuleni. Na sasa tumechelewa shule sana, sijui kama tutakubaliwa. Watho uyu ni wakiririe marakara kuri aramati a kambuni cia ukui wa muingi na matereba na gucungira amwe kwendekithia kubunjwo kwa ruhonge rwa NTSA, makiuga ni ruremetwo ni wira na ningi nduracaira mitwirire ya anyiti itemi aria mehokaga ruhonge ruu amukumana na watho ucio riu magana ma matereba mari kigera-ini gia gutema wira mao. Wafanye kazi yao, sio kusimama tu kwa barabara kufufuza magari. Wawe na jukumu ya kuingia ndani ya gari, kuuliza dereva, kuuliza abiria, huyu dereva anamuendesha vipi? Naingia Nairobi kama saa moja, ikabidi tulale hapo. Nimeenda kuomba kwa petrol station mahali kaingiza hawa watoto bahali walale. Hawezi kuwaacha peke yao. Kwa nini hizi kazi ziangalie kama ni kampuni iko na shida wanadili nayo? Riu anyiti itemi ni morĩtie NTSA cenjie mũrugamo wao igũrũ rĩgiĩ watho ũyũ na ithenya-inĩ rĩu methe kĩhonia kĩngĩ kĩa mitino ya barabara, amu watho ũyũ wathiĩ na mbere kũrutithio wĩra waya gũcũngĩrĩra thĩna mũkĩru rũhonge-inĩ rwa ukui. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariuki wa Wachira.